Da li ste doživjeli sljedeći scenarij? Odete u neki lep evropski grad, vidite neku katedralu i kažete, wow, kako lepa zgrada, hoće da uđem, dođete da ulazite, vidite da se naplaćuje, pogledate svoj novčanik i shvatite, brate, pa već sam mnogo potrošio. Lepa zgrada, ali ne moram ući. Ako odem na neko novo mesto u neku drugu zemlju, očekujem da upijam nove informacije o njihovoj kulturi, istoriji, arhitekturi, ali nažalost ulaz se često naplaćuje 10, 20, pa čak i 30, pa čak i preko 40 evra. I zbog toga sam često propuštao nova iskustva pod izgovorom, pa lepa je zgrada, ali ne moram ući, samo ću slikati i idem dalje. I onda sam otkrio agenciju GoCity koja je smislila odličan način da u 30 gradova širom sveta obiđete sve znamenitosti za relativno male pare. Toliko male pare da se ja pitam kome se isplati da potrošim vrednost od 300 evra, a da platim samo 100. Pa to se samo jedino meni isplati. Ako sledite korake u ovom videu, moći ćete da vidite sve atrakcije u Barceloni za samo 2 dana i koštat će vas samo 100 evra. Moja žena i ja smo stigli u Barcelonu u kasnim večernjim satima, seli u taksi i otišli do hotela. Nemojte se plašiti od cene taksija u Barceloni, uopšte nisu skupi za evropske standarde. Mi smo platili 24 evra za 12 km u 11 sati uveče, tako da je to skroz ok. Naravno, postoji metro linija koja povezuje grad i aerodrom, jedna karta košta 5,7 evra ukoliko želite da budete više budget friendly. Ujutro smo naravno odmah krenuli prema katedrali po kojoj svi dobro poznajemo Barcelonu, La Sagrada Familia. Pre nego što uđem u katedralu da objasnim kako funkcioniše aplikacija. Izaberete koliko dana želite da vam važi GoCity propusnica, platite, pogledate dostupne atrakcije i kada napravite plan, u čemu će vam ovaj video pomoći, skenirate QR kod na šalteru gde se kupuju karte, osim ako je u pitanju grupna poseta sa vodičem. Grupne posete se rezervišu bar 24 sata unapred. Imate link u opisu ovog videa i ukoliko kupite bilo koju GoCity propusnicu za bilo koji grad, ostvarujete 10% popusta. Vraćamo se sada na La Sagrada Familiju. Nijedna slika ne može da dočara onaj osjećaj kada stanete ispred ove katedrale. Katedralu su počeli graditi 1888. sa željom da se poveća uticaj katoličke crkve, koji je u tom periodu bio u padu. Prednost posete sa vodičem je u tome što zapazite detalje koje inače nikada ne biste zapazili. Pored toga ulazite preko reda koji je obično velik ispred katedrale. Fascinantna mi je simbolika koju je Gaudi, glavni arhitekt katedrale, teo da prenese ljudima. Po njemu čovek najbolje može doživeti Boga u prirodi i zato stubovi katedrale su nalik drveća. Najupečatljiviji su šareni prozori koji su hladnije boje sa istočne strane i toplije sa zapadne strane. Tako da kada sunčevi zraci prodru kroz šarena stakla, ne možete verovati da nisu u pitanju neki LED reflektori u boji. Ulazak u katedralu sa vodičem je 49 evra, tako da ste već uštedili polovinu vaše propusnice. Ovdje sa strane ćete moći da pratite uštedu koju smo ostvarili. Poslije doručka nastavljamo dalje. Park Güell. Eusebi Güell je imao ideju da napravi ogroman park sa 60 kuća gde bi živjele bogatije porodice. Arhitekta je bio naravno Gaudi. Napravili su park i sagradili 2 kuće koje su trebale da namame kupce i od prodaje su planirali finansiranje ostalih objekata. Međutim, niko u tom momentu nije bio zainteresovan, pa je park ostao samo jedan ogroman park sa par predivnih objekata. Ulazak sa vodičem na ovo mesto je 26 evra. Gaudi Experience. 2 minuta od parka se nalazi 4D bioskop koji na zanimljiv način predstavlja život Gaudija. Na svakoj lokaciji su upoznati sa GoCity propusnicom, tako da skeniranjem QR koda dobijete kartu kao da ste je platili. Cena je 9 evra. Vreme je za ručak. Pare odlaze nenormalnom brzinom ako sednete negdje da se osvežite ili ako uvedete u restoranu, tako da mi smo jeli ili u McDonald'su ili pored Aldija i Lidla. Kad je već reč o Lidlu, ovakav Lidl, nikad nisam vidio Lidl vetrenjača, baš je cool. Poslednja rezervacija za danas nam je Segway tura kroz Park de la Ciutadella, ako sam to dobro izgovorio. Sa vodičem smo se nalazili ispred Arc de Triomfa, gde smo naučili kako da vozimo Segway, koji mi je postao definitivno omiljeno prevozno sredstvo. Tura traje sat vremena i uključuje vožnju u parku u kom stajemo na nekoliko mesta kako bi vodič rekao par reči o istoriji parka.
Cena vožnje je 29 evra, kao što možete vidjeti već smo otplatili GoCity propusnicu, tako da se ovo itekako isplati. I vama će se isplatiti ukoliko se pretplatite na ovaj kanal, like, komentar, share, znate kako to ide već. U parku se nalazi i zoološki vrt gdje također imamo besplatan ulaz uz GoCity aplikaciju. Osvanulo je novo jutro i danas je mnogo opuštenije jer nemamo nijednu rezervaciju i ne moramo gledati na sat. Jutro smo proveli u šetnji na Montjuic brdu, ne zamerite ako ne izgovaram pravilno, u svakom slučaju tu se ide žičarom, inače cijena karte je 14,2 evra. Ovo je definitivno najlepši pogled na Barcelonu koji smo vidjeli. Na brdu se nalazi tvrđava, a pogled sa druge strane brda je na luku. Posle šetnje je vreme da malo sedimo u hop-on, hop-off autobusu koji je turistički autobus sa audio vodičem. Cena je 30 evra. Nakon skeniranja QR koda u GoCity aplikaciji imate 24 sata za korištenje njihovih autobusa koji idu na svakih 8 do 12 minuta. Super je za upoznavanje grada, a i za vožnju od tačke A do tačke B. Sa ovim autobusem smo se uputili prema Gaudijevim čuvenim kućama, Casa Mila ili La Pedrera. Do sada ste mogli zaključiti da sve što je Gaudi gradio ima neki specifičan, nesvakidašnji oblik. Gaudi je uvek tražio inspiraciju u prirodi čiju lepotu je preneo na arhitekturu. On je uvek sugerisao da noseći zidovi ne budu spoljašnji nego unutrašnji kako bi fasada bila skroz unikatno dizajnirana. Ovo je primjer i kod katedrale i kod kuća koje je gradio. Casa Ballo. Josep Ballo je kupio sasvim običnu kuću u istoj ulici gdje se nalazi i Casa Mila. Bio je ugledan čovjek i zamolio je Gaudija da sruši njegovu kuću kako bi mu sagradio nešto što niko nikada nije video. Gaudi ga je ubedio da je dovoljno samo da se renovira. Vlasnik ga je poslušao i dao mu svu slobodu da napravi remek delo. Ovo je kuća pre, a ovo je posle. Casa Museo Amanje i Casa Vincennes sam ubacio na listu zato što nisam znao da se tu nalaze u blizini. Aplikacija toliko toga nudi da je teško izabrati gde ćete da odete. Ukoliko ste u Barceloni, obavezno posjetite zato što Gaudi je arhitekt i u Barceloni ono što krasi grad jeste Gaudijeva arhitektura. Znači, taj osjećaj i ta inspiracija koju doživljavate dok procesujete tu lepotu koju posmatrate u arhitekturi je nešto što ja stvarno ne znam da li sam ikada doživao u životu do te mere. Posle Gaudijevih kuća idemo u gotički kvart. Gledate barokni stil gradnje svuda oko sebe, široke ulice i onda odjednom totalna promjena. Gotička arhitektura i uske ulice. Za mene tako nagle promjene su kao putovanje kroz vreme. Kvart je ogroman. Tako da možete se šetati koliko vam vreme i volja dozvoljavaju. U gotičkom kvartu se nalazi Moko muzej gdje možete biti svedoci moderne i savremene umetnosti. Highlight ovog muzeja za mene je umetnost sa svetlima. Kada uđete u ovu prostoriju, na primjer, treba nekoliko sekundi da vam mozak procesuje veličinu prostorije. Uštedili smo 17,5 evra i dosta je za danas, vreme je da odemo nazad u smeštaj. Evo koliko je ušteda koju smo ostvarili. Ulaznice po originalnoj ceni su 260 evra, na CityGo propusnicu smo potrošili 98 evra, što znači da smo uštedili 162 evra po osobi. Iako uzmete u obzir da nas je dvoje, moja supruga i ja, naša ukupna ušteda je bila 324 evra, što uopšte nije malo. Hajde da sad govorimo malo o smeštaju. Iznajmili smo hotel sa predivnim pogledom i prelepim bazenom koji se nalazi u prirodi. Moja zamisao je bila da se mi svaki dan kupamo i opuštamo, ali tempo koji smo izabrali nam je to onemogućio. Za iste pare možete iznajmiti nešto u centru grada, istina da sobe nisu tako lepe i duplo su manje, ali svaki dan smo izgubili bar 40 minuta u metrou u jednom pravcu. Kada vam je stalo do toga da što više stvari vidite, bolje iznajmiti nešto jednostavno u centru nego nešto lepše van centra. Ali svakako smo uspeli da se okupamo u bazenu bar posljednji dan. Ne samo mi, nego i ovi gosti koji su nam se pridružili. Vreme je da odemo na aerodrom, ovaj put metrom, koji vas vozi tačno ispod aerodroma za 5,7 evra.
U sljedećem videu nas čeka Madrid, naravno uz Cove City propusnicu, a ukoliko niste još pogledali, pogledajte moj prethodni video gdje pravim review o španskom brzom vozu koji ide 300 km/h. Vidimo se.